Demoliran studentski kulturni centar u Beogradu, ukrali kompjutere, laptopove, televizore, muzičku opremu. Iza sebe ostavili đubre i slomljeni inventar. Pojavljivali su se informacije u javnosti da su se tamo dešavale neke orgije, da se žurke, korišćenje alkohola, narkotika. Dejan Vuk Stanković, narednih mesec dana SKC otvoren za javnost, izložba blokaderskog terora. Obijene kancelarije, ukradeni računari i dragocena arhiva, zidovi išarani, na podovima kese pune smeća, opušci, limenke piva, donji veš prljava garderoba i nesnosni smrad. Više od 5 decenija studentski kulturni centar bio je simbol omladine Beograda, simbol moderne kulture i mesto gde su se održavale izložbe, koncerti i pozorišni performansi. A samo 5 meseci blokaderima je trebalo da zgradu iz 19. veka pretvore u brlog. Vidjet ćete da je ne samo puno toga uništeno, nego nažalost tu je nestala vrlo vredna roba koju je SKC posjedovao. Kad kažem roba, tu pre svega mislim na ovu audio opremu koja je služila kao neka vrsta osnove za koncertnu aktivnost. Dakle, imate ovde, pored varvarizma i određene elemente pljačke, ja se nadam da će policija u dogovoru sa legitimnom i legalnom upravom SKC popisati šta je sve to nestalo i da ćemo doći do onih koji su vinovnici uništavanja ove važne kulturne institucije ovog grada. Meni je trebalo skoro sat vremena da dođem sebi. Slavoljub Veselinović, koji ovu ustanovu vodi više od 20 godina, posle 5 meseci ušao je na svoje radno mesto i, kako kaže, zaplakao. Sve je katastrofa od tih, mi smo znali da su oni sve prostorije kad su ušli obili i da iznose stvari. Oni su izneli ogroman broj kompjutera, laptopova, skenera, štampača, umetničkih predmeta, memoriju SKC-a, znači mnogo plakata. To što je SKC stvarao 50 godina, toga više nema, to je odneto. Tako da je to zaista veliki greh prema ovoj instituciji. A ono što je zabeležila naša kamera moći će da vide i građani Srbije. Vrata SKC-a će vam biti otvorena, da vidite zapravo šta se ovde događalo u proteklih nekoliko meseci, kakav je i na koji način ambijent ovde napravljen, kako se i na koji način jedna šačica ljudi odnosila prema imovini, prema jednom simboličkom kulturnom toposu ovog grada, prema svemu onome što je stvarano decenijama i što je gajeno kao deo kulturnog identiteta urbanog Beograda. Ove slike, kao i unakažena srpska zastava od pre nekoliko nedelja, najbolje pokazuju kako bi izgledala Srbija kada bi blokaderi došli na vlast i šta bi od nje ostalo. A za one sa jačim želucem, evo još nekoliko slika svinjca koji su blokaderi ostavili za sobom. Ne postoji. Mara Dragović, televizija Pink. Pripadnici policije su zajedno sa upravom Studentskog kulturnog centra ušli u prostorije Studentskog kulturnog centra i prekinuli višemesečnu blokadu. Zatekli su demolirane prostorije, uništen inventar. Iako su prostorije Studentskog kulturnog centra trenutno zaključane, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković najavljuje da će SKC narednih mesec dana biti otvoren za građane uz izložbu lice i naličije blokaderske Srbije, kako bi javnost mogla da vidi šta se tamo zaista dešavalo. SKC je ruiniran. Vrata su izvaljena, kancelarijski materijal izbačen napolje, prostorije su demolirane. Čak mogli smo i da vidimo da su prostorije ispisane grafitima, gde smo mogli među tim i grafitima da prepoznamo neke simbole koje više vuku neke sektaške simbole. Tu smo mogli da vidimo i hranu koja je ostavljena, tu su se nakupili bakterije, pacovi, bubošvabe, razni ti insekti, glodari. Blokaderi su polovinom februara zauzeli zgradu Studentskog kulturnog centra, a sve do ove intervencije javnost nije imala uvid u to šta se tačno dešavalo iza zatvorenih vrata. Prostorije SKC-a ostavljene su u neredu, prljavštini i fizički oštećene, dok su tragovi višemesečnog boravka jasno vidljivi.
Tadašnji centar studentske i omladinske kulture sada liči na zapuštenu ruinu. Pojavljivali su se informacije u javnosti da su se tamo dešavale neke orgije, da se žurke, korišćenje alkohola, narkotika, jednostavno jedna uobičajena blokaderska atmosfera. Ovo je preliminarni spisak šta sve nedostaje iz Studentskog kulturnog centra. Nedostaje oko 50 kompjutera, 50 velikih monitora, 20 laptopova, 20 tableta, 8 televizora, 4 velika, veći deo muzičke opreme, sav alat, ozvučenje, rasveta, 2 miksete, 2 kamere, fotoaparat, 20 kancelarijskih stolova, crne stolice iz velike sale, 250 komada, oštećeni klaviri. Odneto je preko 200 umetničkih predmeta, slika i skulptura, 8 muzičkih linija i još mnogo toga. Šta se nalazi u glavama tih, nazovimo, studenta? Jer kad se kaže reč student, student je mlada osoba koja uči, koja radi. Učenje je rad, neka vrsta intelektualnog rada. A ko su ti, nazovimo, studenti koji, evo, mogli smo i da vidimo, prave žurke, orgije, alkohol, narkotici, to se sve vezuje za SKC. Tokom blokade pristup Studentskom kulturnom centru bio je strogo ograničen. Ulaz su imali samo odabrani pojedinci, dok je većini studenata on bio potpuno onemogućen. Kao da je pretvoren u zatvoreni klub sa nejasnim pravilima. U narednim danima prostor će biti otvoren za javnost, kako bi svi mogli da vide u kakvom je stanju ostavljen i šta su blokaderi ostavili iza sebe. Studenti iz Pionirskog parka, kao što ste rekli, studenti koji žele da uče, nisu imali pristup prostorijama SKC-a, zato što neka glasna manjina koja je sebi dala za pravo nije im dozvoljavala da uđu. Kada smo se šetali, a prolazili, išli smo do Slavije, pa eto, usput nam je probali da uđemo, da vidimo šta tu ima, međutim, ili su vrata bila zaključana, ili se pojavila neki ljudi, neki studenti, neke mlade osobe koje su izgledale poprilično onako neuobičajno i nisu nam dozvolili da uđemo. Jednostavno su rekli, vi ovdje ne pripadate, vi ste ćaci, i zalupili vrata. Studentski kulturni centar sada konačno ponovo pripada svima. U SKC-u će sljedećih mjesec dana biti konceptualna izložba Blokaderska Srbija 2024-2025. Najavljuje ministar prosvete, kako bi građani, kako kaže, vidjeli šta su oni ostavili iza sebe. U dogovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom Skupštine Anom Brnabić došao sam do zaključka da sljedećih mjesec dana prostorije Studentskog kulturnog centra budu otvorene, da napravimo jednu konceptualnu izložbu, lice i naličije blokaderske Srbije. Vrata SKC-a će vam biti otvorena da vidite zapravo šta se ovdje događalo u proteklih nekoliko mjeseci, kakav je i na koji način ambijent ovdje napravljen, kako se i na koji način šačica ljudi odnosila prema imovini, prema simboličkom, kulturnom toposu ovog grada, prema svemu onome što je stvarano decenijama i što je gajeno kao deo kulturnog identiteta urbanog Beograda. Dobro je videti, dobro je prikazati ljudima bez ikakvih predrasuda šta se ovdje događalo, da bismo shvatili ozbiljnost i razmere političkog i kulturnog varvarizma kojim je SKC bio izložen.